Mugando mboni nakaze baho. Ya muadile. Agenda kuona gato. Hello nshuti bagenzi muri ko dukurikirana kuri ya Misho TV twizere ko mumeze neza aho muri hose nko mubibona ni Rusi presenter kuri micro twagerageje gushika hano ku kibuga c'indege ciswe Melchior Ndadaye ni kibuga c'indege ubona ko kuno munsi ni ku itariki ya 2023 aho ndetse hariho umuririmbyi kuva mu gihugu cya Tanzania yitwa Alikiba King Kiba aho aza gushika hano mu gisagara cya Bujumbura cyangwa ku butaka bw'u Burundi afise giteramo ku itariki ya 2025 kuri Miami Beach byumvikana ko rero azo ari inshuro ya gatatu Alikiba shikana mu gihugu cy'u Burundi twagerageje gushika hano nka Amisho TV kugira ngo tugerageze kuraba izagiwe cyangwa gushika kuri hano mu gisagara cya Bujumbura ndetse ku kibuga c'indege cya Melchior Ndadaye nuko bimeze rero Rusi presenter reka tugwakanya kugira ngo ushobore kuraba ukuntu ashitse hano mu gihugu cy'u Burundi Alikiba VIP canke kuvuga mu bwiteka n'ibihumbi bigera kuri 50 Alikiba rero umuzo wiwe hano twizere ko agiye kuzana byinshi mu gihe afise collabo nini cyane ari kumwe na Rude Boy kuva mu gihugu cya Nigeria umuririmbyi yahoze muri group ya Yande P Square bari kumwe na mwene wabo ari we Mr P nuko meze rero Rude Boy rero kumurikana kwanya arimba indirimbo ziwe ngo bavuga ngo Career Solo ariko urumva afise collabo na Alikiba King Kiba rero muri kana kanya ariko araza hano mu gihugu cy'u wanashaka yanashitse hano mu gisagara cya Bujumbura bikabonera ko rero turagegeza ku muntu kugira ngo tumenye byinshi kuri we turonke na interview amajwi iyo muririmbyi yitwa Alikiba ariko nitwe yabona muri yangana hama muri amashusho ukuntu yashitse hano umuzo wa Alikiba mu gihugu cy'u Burundi ama induru ye ni nyinshi ku barundi bose muri rusangi abakunzi biwe babandanya batera induru ariko ubundi uko byose bimeze nuko turabandanya Alikiba arinje mu modoka imodoka bakora bamuteguriye mu gihe muzi ko Alikiba yazanywe n'uwitwa DJ Chick kuva mu gihugu cya Nigeria ariko afadikanije n'uwitwa Hope Famba ni manager wa Defita Production nuko rero bimeze ariko turabandanya turaba iyo bitera bija nuko induru ni nyinshi ku bakunzi b'umuziki induru ni nyinshi ku bakunzi b'umuziki ndundi abakunzi b'umuziki abarundi bose muri rusangi uko baje gusanganira uwitwa Alikiba kuri comeback yiwe riba irige gatatu bashikana mu gihugu cy'u Burundi Alikiba cyangwa King Kiba ariko yega turabe nuko bimeze amashusho nibaza ko muri bibona ko biko biragenda hano kuri King Kiba Alikiba King Kiba Alikiba ongaje ngakubera Alikiba Kweli mimi nasikiza news na nilisema before kwenye interviews nilisema kwamba nasikiza news za Afrika nzima sasa Burundi kuna wasanii wengi nawasikiliza
namsikiza Lolilo, namsikiliza Abdifamba, nilikuwa nikisikia ngoma zake. Makofi kwa Lolilo. Kuna kavido ambako kametrend ukiwa unaimba nyimbo yako ukiwa umeimba Kirundi inaitwa Urabaruta nisikilize. Sasa ile nyimbo ni collaboration ya mtu au ni wewe peke yako uliamua kusema acha niimbe Kirundi? Hiyo nakupeni kazi, itakuwa ni surprise kwa na very soon mtasikia nyimbo. Alikiba tunamzoea sio mtu wa matukio, lakini matukio ambayo mwenzio Diamond anayafanya sasa hivi wewe unayazungumziaje hapo huonekani sana? Ndio wewe alivyojibrand mwenyewe. Nuko mubibona niko byari bimeze hano ku kibuga c'indege ciswe Melchior Ndadaye twari kuzaza kwakira umuririmbyi yitwa Alikiba King Kiba kuva mu gihugu cya Tanzania agizirige gatatu rero shikana mu gihugu cy'u Burundi ubona ko rero muri kano kanya afite igitaramo cyo kirategurwa na DJ kiva mu gihugu cya Nigeria ariko ubundi asanzwe aba mu gihugu cya Canada ubundi no muririmbyi rero Alikiba ashitse hano kuza gufasha n'abagenzi biwe ariko no Double J Fizo na Lolilo ariko rero umva ngabishobora na Micho TV twagerageje gushikana ku kibuga c'indege kuri Melchior Ndadaye ku maki natwe mu bandi hama gusabe bote bwa kwesa gushaka ukore kugira ngo uje kuba mu wabere kugira ngo nawe ushobora kuba byacu utwe gikora like ndetse na subscribe na share na comment kugira ngo byose bije ku rutonde nuko rero bye bye. Urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho fyonda subscribe kuri Amisho TV amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe L trending iri ku bwanyu barenga imifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records, RTB, with the key to success.